Iya. Yuk. Kamu nih yang udah tahu lagi repot. Lagi ngapain sih? So, marah-marah. Ndak tahu wong lagi repot apa. Emangnya dia dewek yang lagi repot. Belum tahu nian kalau aku marah. Oh, tunggulah kayak kau ya. Ngomong apa? Tidak. Ini loh, motor kalau diganti warna merah bagus loh, Caknya. Nggak usah lah motor ini yang dibuat merah. Mukamu nah dibuat merah, bagus. Waduh. Dah, nggak usah banyak ngomong. Tolongnya aku di dalam. Alah, ya wis lah, aku sing ngalah. Loh, lah iki kabele. Ah, ini jos iki. Mas! Ya. Ini nah selesai ke aku nak beringkas. Aku masak. Sudah, udah makan siang gitu. Lah kau tuh nak kemana sih? Aku nih banyak gawe, bukan cak kau ini ngurusi motor sih kok sudah. Yolah. Ada yang sakit ini, cuma tidak berdarah. Sudah, baiklah. Aku nak pergi. Tidak benar ini. Aku pergi ya. Yo, lewat jalan kau tuh, jangan lewat sungai. Kebur kayak kamu lewat sungai. Makan ini. Udah gak suruh masak nah ini. Keren mak ini kok suruh masak. Apa ini? Halo. Halo. Bagaimana keadaan Anda? Cocok rasa dibagus-bagus lah. Langsung apa keperluanmu? Dia yang buru-buru temen lah. Kayak kompor gas, ngegas bae jan. Apalagi masak apa? Masak. Tampang cah ini masak. Woi. Tidak mungkin lah. Tapi temenan lho suarane. Tenanan lho, yakin krungu ning kuping ya. Sing sopan lah. Anak motor yang ini. Tahu kan kemampuanku. Wes, anggar wani tak tunggu ning nggon biasa lah. Oke. Berangkat aku.
Mana budaknya? Ya lagi OTW ya. Aku dengan budak itu tuh lelamun yang sebenarnya. Ngapo? Budaknya lo bagus kok. Budaknya bagus, kelakuannya itu nah. Sudahlah, kita selesaikan budak ini. Iya tuh anak motor bro. Kok pepet terus? Kan budaknya nyampak. Biar aku lagi yang nyelesaikannya. Siap kakak. Has come up, I'm getting excited already. And whether it's going to affect the likes of Lorenzo's front tyre. We saw it in Phillip Island. Will we see it again here in Sepang? Here comes Rossi. Rossi at the inside of Marquez. He'll take no prisoners and the roar. But not enough. It's going to be a shootout there to the left there. Rossi holds it. Marquez holds it. These two don't have lost anymore. It's a straight war between these two. I did not expect to see it all. Marquez lost the rear. He got on the gas around him, but you've seen him down his elbow. He's struggled. He got on back. He tore his elbow out in qualifying. If you saw that particular footage, it was unbelievable. He should have gone down. He didn't go down. And now Marquez is chasing Valentino Rossi. Rossi limits the damage that Lorenzo is inflicting at this point. In terms of the points, Rossi's wide. Rossi's wide, but he holds it. On to be off, and we'd be talking about Rossi versus Lorenzo. That was, of course, the smart money. We're through turn 12. We're on to turn 13. On to turn 13 now. Lorenzo's closing in on Pedrosa. And Pedrosa. I wonder where Danny sits in all of this. Mana? Mantap kan? Budak itu kalau tidak curang dah baca. Raiso ngalane aku. Cak ini baik rupanya kemampuan kau nih. Dah ngejim motor ini tadi. Tunggulah budak-budak itu ya. Lagi bang rumah balik. Boleh gawe ini. Untung wong rumah lo balik. Aduh. Untung wong rumah lo balik. Aduh. Budak itu kalau ndak curang ndak mungkin. Cuma ya sudahlah. Aduh, tidur dulu aku. Sengal. Aduh. Oh, ini dia gawe dia nih ya. Gawe dak sudah. Makanlah kau masih mentah-mentah. Makanlah kau ya. Mas, bangun, makan. Oh, lah datang toh permaisuriku. Lapar dak? Kau kan tadi habis kerja keras.
Firasatku ndak enak ini. Ayo makan. Jangan malu-malu. Firasatku tadi aku ndak masak loh. Ya ayo, dimakan bareng-bareng. Lajulah, aku sudah cukup kenyang. Awasi tinggal aku kau ini. Duh, ciloko lagi. Jangan habis ya.